Assalamu alaikum, urmatlı mekendешler, Janab Aytu kanalının katılışçıları. Bugün 22 may 2022 yıl biz Özgön Жылқы Pazarına geldik tuanlar. Buyursa Жылқы Pazardan çavaratlardı tartıp göstergen hareket kılabız. Anlıktan biz menen birge болып turыңыздар. Mына ушул биринчиле ушул аттан баштайлы. Сиздер колдоо иретинде бирден лайк басып коюңуздар туандар. Канча болду аткам? 90 миң сом. Жаш канча болуп калды? Bilbeysin mi? Yaşım toşuna bilbeyim dedi. 90 bin som kemi vardı dedi. Görünüzde. Sıradı bazar. Sıradı dedi. Bu işte olup kalan okşaydı. Bir tegir kusur. Ne kaydat bastırıp koyur toğu kam. Bastırlarını göreceğim. Bastırda jakşken ne gidiyor? Hani. Görürsler. Görünüzler de. 90 bin som kemi var dedi buna. Görürsler. Kaç olarak tuğan? Tapayla koydu. Silertmez. Bizdeki mesleğiydi. Astar göreli. Kança oladı da var? Hiç attı lavaylağla. Ekber birbirini koğuşup et. Ortada havayla basan biraz attı ötkende bir öyle kudeylep az kaldı. Kança oldu da? 100 bin. 100 bin. İşi? Bardı var. Universal. Universal'ı kende. İş bardığında araba koş kete öğret. Hoş bir gönsün. Kança sırada ka? 80 bin sırada. Kança kaldı? Az kaldı. Hayırını at da ka? Mesne. Özgön. Özgön at deyip. Oo. Kança 80 olsa 85'lerge sorsa azmaz. Sat veririz. 85'lerden sorsa sat veririz deyip. Koyup yerde kasaç? 80 bin sırada. Жақшы. Sodanız dersin aka. Az oşul jaktan dagı çoğatlardan göreli. Kandı болады ekan. Nağ jaldı göreli, çaq jaldı. Öyle. Kança oldu atkan bak jal? Kança? 200 bin. 200 bin som kemi var. Jaş kança olup kaldı? 4 asy. Jaşı bu. 4 jaş boldu. Büştü olup kaldır da. Bulağı qanday? Bulağa çabıl elek. Yüreç kerektik. Çavulgan mı? Çavul cüret deydi. Görünüzler. 200 bin som kemi var edi. Jaş bala meni alıp da. O şol jaktan daha katar göreli. Mına qarаны ichat kılgamla. Qarаны görelçi. Orundan akak orundan. Janvar. Göreli. Kaşka. Kara kaşka kança dostum? Sat dev şimdi. Kara kaşka 150 min. Jaş kança olup kaldı? Жаңасы. Qanday ulaka? Үйірі, улағы барды бар. Бойы қанша шықпады туған? Үйірі қойылған емес пе? Bir erikçi sayырық дейсің? Bir erikçi sayырық дейді бойы. Негізі қара, алышы орнынан алады кен бір оқчы. Азыр бір, сұрайды, екі жақтан бірден еме олыңыздар. Dozum, nomerini айтып қойсын ба? 509. Aha. 27-20-27. Ушул номерге байланышыңыздар тугандар, кызыккандар. Көрүп өзүңүздөр. Азыр көрөлү. О, ошол бийик атты көрүңүздарбы? Арыгыраак экен, бирок аябай бийик экен. Караңыздар. Адам бойлуу эле го. Акадан сурайлычы канча деп аткен. Ака, атты канча деп атасыз? Миллион дейби? Ha, бирөөнүкүбү? Бою жаныбар. Менин боюман деле бийик кой бул, а? 75 kalırsa. Ha? 1.75. Meni deyin de. 1.75 tazda eken boyu onlar. Qarаңыздарчы. Tutar uzun. Milyon deydi. Жаныбар. Багыш керек экен да семиртипчи. Багып сем жонортуп алган болсо миллион деле жолдо калат окшойт. Жон экен. Канча болот? Ha? Канча болот? 200. Jaşı? 2 asy. Ulağı, үйірі? Bardığına жоқ. Қайырын аты? Kuşapın аты. Boyu қанша шығып қалады? 1.55 aka. 1.55 шығады кен бойы. Көріңіздер. Ден солықтары, қазықтары? 2 жылдан бері құрғазықта тұрады. 2 жылдан бері тұрады. Құрғазықта. Номеріңерді айтып қойылады оған. Қызып қалғандар болса? Айтып қойылды? 55 мен. Aha. 13-13-10. 13-13-10. 55 menden eкен.
Kızıkanlar görüp байланышыңыздар туғандар. Ана. Ошол жака бир бастырып кой туган. Ана. Көрүңүздөр да бастыктарын көрүп өзүңөр баа бересиздер. Кимден экен бул? Сизден бака? Бастыктар жаныбар өтө жакшы. Тыңат экен да. Көрүнүшүчө азыр жанына барып бир маалымат алалы. Канча айда болот экен? Жаш канча болуптур? Туганым канча экен? Ойлагыла мына. А? Жаш канча? Вот, çaka. Özünüz. Kaçta atasın? 250 min. Ha 150 mi? 150 min deydi. Basıkların aranızda tuğanlar. Yaş kança olup kaldı? 5 ası. Kanday ulağı üyürü. Ha aldınız mı? Ulağı üyürün taşına bilmem deydi. 150 min son kem var deydi. Görünüz. Anne sana. Görüp bağ öresler. Ben hazır. Aka nomeri zayıf koyuz bu. 76 miden. 76 mecaz. Ha. 77 82. 77 82 55. Ушул номерге байланышты тугандар. Көрүңүздөр да. Басыктары, ордон алгандары жакшы экен. Өзүңүздөр дагы көрүп баа бересиздер. Биз ошол жакта четте дагы өспүрүмдөр могул жерде бир эки эме баа болот атат окшойт эле. Бир көрөлүчү. Мына каминт жүргөн атты. Тугандар, мына ушул 4 асыят 185 миң сомго сатып алдым дейт. Сатып алыныптыр бул. 185'ke 4 асы екен. Жоğun жол пат екен бирок туғандар. Туғандар, мына ушуларды сатып алынды. 98 миң сомго сатып алыныптыр. 2 асы дедиңиз. 2 асы дедиңиз. 2 асы сатып алынды. Алайга кеттиби? Алайга кеттиптир туғандар мына ушуларды. 2 асы. Туғандар, мына ушуларды азыр көрүп атышат экен. Kim siz baka? Kaçta tutasın? 150 min. Neler var? Bunu men alып сатам да. Ha, algansın. Жаңасы. Жаңасы екен да. Негизи жакшы экен. Жол bu орто. Boyu da эле орто экен, а? Ha, жаныбар. Жакшы. Канчага бербей атасыз? Сурадыңызбы? 125'ke берем. 125'ke сурап атышат, бербедиңиз. Мына. Көрүңүздөр. Жакшы, содаңыздар берсин ака. Bunlar mына ушул быштыны көр. Мына ушул кунанды көрүңүздөр. Кунан экен bunlar. 200 кем бар дедиңиз, а? 200 миң сом. Мына, эми майды. Эме болот да. Көрүлө эме болот ака, майлы. Көрөсүздөр. Бышты. Эме, кунан 200 миң сом кеми бар дейт. Негизи эмеси да жакшы экен. Жоğun жол, жаңы үйрөнчүк дейт. Көрөсүздөр. Көрүңүздөр да. 200 миң сом кем бар дейт ушул. Мына ушундай туугандар. Бүгүн биз Өзгөн базарынан чабараттарды көрсөткөнгө аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Кунан өспүрүмдөрдү, рабочаттарды өзүнчө мындан кийин дагы бир видео ролик болуп жүктөлөт. Андыктан биз менен бирге болуп лайк басып колдоп туруңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.